Ahe, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm the guy I missed the post Loko. Recurring link, of course, not Dr Joe Shirimani. Men lo hlamala guys, ka siku ra muthu of course on 26th December, Dr Joe Shirimani ifika yi posta this post. Tani khani mi hlamusela ku swi linka njhani hosi ngoma of course. La fika yi kombisa yi ku a he valandzeri va mina. Tiva leswaku a ni nga ta swi kota ku va xiphemu xa gig ya le Sunset Villa ya ti 31 ta December. A ku na ku holova exikarhi ka mina na vona. Ku na xiyimo lexi endlaka leswaku ni nga vi kona. Hope next time swi nga pfumela ku va xiphemu xa yin'wana ya ti-gig. All the best and thanks for doing business with your Sunset Villa as you can see. So loko fika hi pfula poster yo sungula swi vona ku Dr Joe Shirimani lo komiseni ku not attending. Na reason ya kona a hi voni ri ku paluxiweni la. Another picture ya leyo kwalani hi tlhe hi swi vona kwalani in full yi komisa ku hi mpela ya swi confirma ku yi nge yi ka this event. Se ma swi ri ku ni confuseni guys, a ni nga twisi nchumu ku ni endleka yini why yi nga yi, a ni nga voni good reason for it. However, swi ti komba na ku maybe hi nga va hi na hint a ri hedza ntivi. So loko hi fika hi nghena ka akhawunti ya hosi ngove ivi a update na yena as you can see 26 minutes ago after loko Dr Joe Shirimani yi posting 3 hours ago a fika kombisa ku vulavula na Mikwembo as you can see kwalano. So loko fika hi pfula la hi kuma ku so hosi ngove i invitiweni at the same event. Of course title ya mina guys no sasekisa mara ku na some possibilities yo somehow ku va Dr Joe Shirimani yi komisa ku a ya hayi ka gigili ya swi nga swi hlangana na Mr Post a ni tivi ku endleka yini la kumbe xana yona a ni tivi kumbe na ho sengela ku nghena lexi xitayile xa Bele Mayengani yo a yi phefumula nga na Mr Post a ni tivi ku endleka yini la. Ku na reason yo karhi la yi nga va kona a ni tivi ku i yini. So swi simple swi leswi guys, a ni hi ta hi kha hi swi landzelela n'wina subscriber ka Master T hi ta va hi kha hi swi landzelerisa hi vona ku va nge hi hlangani ka ti-event again na hi ta hi kha hi swi langutisa sweswo le ta nyuwana le ta nyuwana. So loko vo tlhe va hlangana swi ku reason leyi hi nyekaka la a ku nga ri yona yo i timhaka to a hi la ku hlangana na Mr Post ku nga ku ngheni swin'wana or yin'wana gigi a reads hi ta hi kha hi swi vona mara swa hlamarisa ku why after loko Dr Joe Shirimani yi phule out ku vheta ku landziwa hosi ngove swa hlamarisa yana. Areds guys, as stated hi ta hi kha hi swi landzelerisa hi vona ku swi ya kwini. Mina no ta ku report-eni la I don't have any facts ho report hi vona ku swilo swi ya kwini, hungu ri hala ri hala. Shimbazi mani wana mani mayana ukume wanuna wakala. Shimbazi mani wana mani mayana ukume wanuna wakala. Shimbazi mani wana mani mayana ukume wanuna wakala.